gong na thana nung na taksa kham le taksa chawlu to kawangin harsat nei lo tok ve thinem I harsat na sukyang turin Mizoram akma sabele omchun world number 1 Ceragem Korean thermal massager beti kalok me sha tir vekche Azul Spine Healthcare Center Kulikon Bajaj showroom opposite he kholi kan kola technology sang tak mangin imamo anga encoder se in scanner le projector kengtel bokani naw pangkum sari chingchung lamtan he kholi man the nia side effects teng maum lawani kan kholi medical device class B certified ni in rule thana spinal cord chalole slip disc le tan athahe a spinal cord in amamo tak therapy apek mai baga taksa atisia oma achoka hatiza khai thiteni Center ahan kan patients te hi professional staff training chuang wakin an vil rei thina ni Holy leitu tatan Mizoram authorized dealer omchun kan ni a after sales and service thatak pek che kanin tiam renge alei thilo tatan center ahan therapy alak theya tin a ho chwa thereng bokani installation a harsat na omlawa mamumo ang sela ko thereng kan ni a tin AMC area chunga hen free delivery kan ti theya AMC area pona po service kan pe therenge Shisel na chazok in ay thaynan, Ceragem ko chatak-tak omna, Izol Spine Healthcare Center Hilo Bel siyang vengi doon niya. Zonet chung kuate chibay vek ule Infiamna Chanchin Thar ilawngay klangu. Nizan khan Mizoram basketball mga inala sangber Mizoram Super League season kalmek chun zom ani. Nizan khan Mizoram basketball mga inala sangber NJY Mizoram Super League season som pakhat na khel chun zom ania. Game ni khel ni in heta hian Zarkon BCA le Saron Basketball Club in machona team pani in khela munam leya. Quarter khana BCA hian som pakwa som pathuma lain. Quarter ni na somni pali som parukin anla chun zoma hunchan vea MSLA team lotling ber BCA hi chungnung zokan ni quarter thumna ero team pani aning khel tok leya point somni pakhat ve thok chuakin chungnung zok anam lova quarter lina ero BCA bok chungnungin som pasari som panga in quarter lina anla a Zarkol BCA hian samret pakhat samruk panga in Saron Basketball Club hi an neta ani Zarkol BCA tan hin an player poimo Kayo Domingos Oliveira na khel thaleya point samthum pakhat thok chuakin rebound tum som pahni le assist tum khat anei tela ani baka hian lalun puyaren thlain point som pahni thok chuakin rebound tum som pali le assist tum sari aneya ani baka hian lalming sangan point som pari thok chuakin a tholok leya ani hian rebound tum khat le assist tum ni anei tela ni Saron lama hian player mal point som ni thok chuakling anam lova point thok chuak tamber hi Hugo Sotar ni in point som pali a thok chuaka ani hian rebound tum som paruk nei tel bokin assist tum li anei tel bokani ni zana in khel danga Zemabok Basketball Club le khalati BL anin machona team pani in khel amunam le somni pakwa somni pangai khalati BL hian quarter khanna anla a bulan chan thaleya quarter ni na somthum pakhat panga a la chunjom bokin hunchan vea khalati BL hi anchungnung leya mase quarter thumna somni sompariatin Zemabok Basketball Club hian an la velea quarter lina Zemabok hian khalati BL hi le thalantum le quarter lina hi somni pakwa somparetin an la zui ta boka ma se anin beise angin an sang fal thei ta bik lawa chu wang chuan khalati BL hi somkwa paruk samsari pakwa in Zemabok Basketball Club laka hian an chakta ani khalati BL hian hen an chan theinan hian an player te an khel thatlang leya an jinga hian vanal thazolam pai somni pakhat thok chuakin point thok chuak tam berania Thazola hian rebound tumnga le assist tumnga anei tel player dang che thazwal zinga Anjoy Singilan point som paruk thok chuakin rebound tumli le assist tum sari anei tela ani baka hian Emmanuel Viel ompuan point som pasari thok chuakin Michael Akim Michelan point som panga a thok chuak boka Akim Michel phei chon rebound tum sari le assist tum khat anei telani Zemabok lama hian player mal point thok chuak tam ber hi lalian moyani in point som ni pasari a thok chuaka lian moya hian rebound tum thum nei telin assist tum nga anei tel boka Zemabok Basketball Club tan hian a tholok le NJY Mizoram Super League season som pakhan na hi voin tlai khan khel chunjom nga lania dar nga le achan vea Chingveng Basketball Club le Misonveng Hosote machonin daria le chan vea tang hian Chamari Basketball Club le tuikwal saute anin machon don boka naktu tlai dar nga le achan vea Zemabok Basketball Club le Saran Basketball Club in machonin naktu zandari le chan vea Khalati BL le Zarkol BCA te anin machon don bokani hein elna hi hola indoor stadium a khelania
amhuna hian adua piang tan in khel en theinin Zonet rinhim channel le Zonet YouTube channel la te live a pek chua ani bok heti la hian cricket manga in elna Cricket Association of Mizoram buasai Mahuma Memorial First Division Screening Tournament poni chunjom niin 6 round na Chalmarians le Drutlang Cricket Club anin machona to sa Drutlang chakin ball vok masakan thlang Drutlang hian over somthum pain pakhat an manga player chan vekin ranza somnga panga antlina Chalmarians hian over som parit point pathuman mangtiin ranza somnga pakwa semin target dan hian tlina heiwang hian Chalmarians Cricket Club hi wicket ruka chakin Man of the match ha Chalmarians tana khel thatak ball somthum pakhat atanga ran somsari paria thok chuak tu karan chetri thlan ani heti la hian kalki under 12 le under 14 tournament sangni somni parukpo khelchunjom niin heta hian nimin khan chaltlang field ta under 12 khelchunjom ania ramhlun veng la in tlang nuam wicket somin an hneya simhui cricket academy in Amveng South wicket thumin an hne bok college veng playground na under 14 in elna khelchunjom ni thungin hun tharin wicket rukin tlang nuam an hneya Aizawl West Joint Weme Field ta ramhlun notin Ainon Veng Pacers ranza som pathumin an hne bokani heti la hian Mizoram in avai khannan pensak silat an khela coach PMS donglianan he game hi Mizo te khelchi tak him boxi Mizowina medal tam takan lak theina tur ani thu asoyani tunruma pensak silat khela Mizo inlan te hian medal an hlo chuaka Mizoram IOIN East Zone Jarsuguda Odisha a nei zota ka hian Mizo nula pahni antela medal an hon veve ani East Zone Jarsuguda Odisha state a neya state som pakhat atangin Infiamna an kal khoma Mizoram atangin Monica Zodin pui dor pui veng tharin gold medal lain vanlal thapui durutlang kon veng chuan bronze medal a hlo chuak bokani Nizan Khan football manga in elna then khat khelchun zomania zan ina UEFA Champions League run of 16 first leg kheltran ani don tabok Nizan Khan Indian Super League Punjab FC le Northeast United FC anin machona team pahni te hian goal khat ve ve khungin chakjok omlovin point khat ve ve an hlo chuak La Liga Espanyol le an mikhwal Real Oviedo chakjok omlo bokin goal khat ve ve khungin anin hne to ka Serie A Lazio in goal ni goal khatin Sassuolo an hne thung FA Cup English Premier League club pahni West Ham United le Brentford in machonin 5th round match nanung bera hian goal li aluta mual nei tu West Ham hian minisom pakwana Jarrod Bowen mangin ma an hruaya minisom hi pariat na Brentford hian an goal khung khol Igor Thiago mangin an suta ma se minisom thum palina Jarrod Bowen bokin West Ham tan penalty atangin mashwaina goal a khung lea second half minisom riat pakhana penalty atang vekin Igor Thiago an Brentford tan asut vele chakjok anam taklo awangin extra time minisom thum an khelchun zoma heta po hian chakjok anla omlo zela chu wangin penalty shootout mangin chinfel an nia penalty shootout a hian mual nei tu West Ham hi golnga gol thumin vane zoka an tanga an chakta ani ti hian FA Cup quarter final lu team pariate an chiang kimta a Manchester City Liverpool Southampton Arsenal Chelsea Port Vale West Ham United le Leeds United te lu tin anin machondan turpo achiang towa quarter final hi April ni lizana khel tur niin Manchester City in Liverpool an mikhwal dona Chelsea in Port Vale an mikhwal don boka Southampton in Arsenal mikhwal don bokin West Ham United in Leeds United an mikhwal don bok ani zan ina in elna then khat khalchunjom le turania chungjinga chuan Europa club level in elna sangber UEFA Champions League po telin Champions League a hian run of 16 first leg match kheltran ani don ta a Darsom pakhat le minisom panga a Turkish club Galatasaray muala Liverpool an lenglu dona in khel tur danga zanlai pel dar khat le chanvea arwalin match thum an khel dona chuta chuan Atletico Madrid in Tottenham an mikhwalang Atalanta in Bayern Munich an mikhwal don boka in khel tur danga Newcastle United in Barcelona an mikhwal don boka anni pahni hi Champions League a voinga anin machon towa Barcelona hi voili chakin Newcastle hi voi khat an chak thunga anla in ro ngai mi alo Barca hi voinga champion to an nia Newcastle ero la champion mi lo zinga mi an ni thung club anga lotlin na lama chuan anin thlau hle NBA season kalmek chu tukin khan khelchunjom ni in game nga khel ani NBA season kalmek chu tukin khan khelchunjom ni in game nga khel ani ya hengjinga hian Oklahoma City Thunder le Denver Nuggets te anin khel tok hleya Nuggets hian somli somthum pasari in quarter khana la in bulan chan tha ma se Thunder hian somni pakwa somni in quarter ni na an la vele a
quarter thum na samthum pathum samthumin naget chen la ve le in quarter le na pen samthum pathum ve ve an thok chuaka quarter li atang hian denver naget chen quarter ni la in thandar hian quarter khat chau an la a quarter khada chung nungjok anam lawani heti chung hian quarter la tlem jok oklahoma city thandar hi quarter an lak chuna point ko a an san fala wangin hei hi an chhor tangka ya za somni pakwa za somni parukin denver naget chi an ne ani thandarin hena an chan thainan hin an player Jalen Williams ana khel thaleya point somni pakwa thok chuakin rebound tum som pahni le assist tum thum anei tela cycle gas alexander an khel thale zualin point som thum panga rebound tum ko le assist som panga aneya team tan a tho hlok le ajay mitchell point somni pali thok chuakin rebound tum ni le assist tum thum anei ve bok tukina in khel danga cavaliers sinza som panga za pakhata philadelphia nein uta ja sinza som pakwa za som parukin golden state warriors an neya net sinza somni paruk za som panga a grizzlies nein clippers sinza somni paruk za som pariatin knicks an ne bokani khati zong kha tum tuma Infiamna Chanchin Thar kan ngai thak thei te chu ani e kong na thana nung na taksa khamle taksa chawlu to ko wangin har san nei lo tok ve thinem I har san su kyang turin Mizoram akma sabele omchun world number 1 Ceragem Korean thermal massager beti kalok me sha tir vengche Aizul Spine Healthcare Center Kulikon Bajaj showroom opposite a Hekholi kan kola technology sam tak mangin imamo anga encoder se in scanner le projector kengtel bokani naw pangkum sari chingchung lamtan Hekholi man thenia side effects engmaum lawani Hekholi medical device class B certified ni in rule thana spinal cord halole slip disc ne tan athahe a spinal cord in amamo tak therapy apek mai baga taksa atisia oma achoka hatiza khai thitheni Center ahan kan patients te hi professional staff training chuang wakin an vil rei thinani Holy leitu tatan Mizoram authorized dealer omchun kan ni a after sales and service thatak pek chakanin tiam renge alei thelo tatan center ahan therapy alak theya tin a ho chwa theireng bokani installation a har sanna omlawa amumo angse la ko theireng kan ni a tin AMC area chunga han free delivery kan ti theya AMC area pona po service kan pe theirenge Shisel na chazok inay thaynan, Ceragem core chatak tak omna, Aizul Spine Healthcare Center Hilobel siyang vengi doon niya.